ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, дестенду бордубор блог кардистам барои шумо ва чӣ гуфтаним духтарако ана фурсати беҳтарин барои кор дар ширкати атомӣ расидаги ҳар якатона ман файрод дорум. худам ба командаи худам линияҳои нав кушодистам. ҳаматона ёрдам мекунам духтарако. фақат якҷоя кор кардан дар кора ҳамада фаҳмондагим. як бор харид мекунӣ, дар 6 моҳ регистратсияшди хариди сразу надора. 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ 5 моҳ метавонӣ фикр кунӣ ба харид кунӣ, метавонӣ бидрои дар группа гӯш кунӣ ва баъдан регистратсия шавӣ. ҳама имкониятҳо барои фароҳам овардани кор. ана дӯстои азиз, ман дар муддати 5 моҳ то оиле ки дар 1 моҳ 20 000 сомона дар расидам ва албатта ки меҳнат кардан дар кора фаҳмондан дар кор, продуксияра мисол шиносотонда тавсия додан дар кор. ягон кор намешавад ки просто регистратсия шавӣ, ҳама кор айтани ту шававу ту оилегири. хеле кор нест. ва хубии ин ширкат аз ширкатҳои дигар чие ки дар ин ширкат таҳ будаги одамо маҷбурӣ харид намекунанд ки балои ту пур шававу ту соҳиби званиё шавӣ. таҳ регистратсия мекардаги одамотам дар 6 моҳ як бор харид мекунанд. аз ҳамин хулоса баровардан мумкин аст ки ранги дигар ширкатон нест ки ваё харид кунанд ту роҳат карда бошинӣ. барои ҳамин ҳама дар 6 моҳ як бор харид мекунанд. маркетинг план барои ҳама як. ана дӯстои азиз, агар ки бихоҳӣ ҳамроҳи мо кор кардан дар ширкате ки аллакай дар тамоми Европа кушода шудаги линияҳош, бозори Европада осон нестай даромадан. ин ширкат дар тамоми Европа ҳастай. инамиҷара бинен кадом давлатода ҳаст: Ҳиндустон, Тайланд, Гонконг, ҷоҳое ки бизнес тараққӣ меёбад. барои ҳамин марҳамат бинависе. ман группаи худамда шуморо добавить мекунам. оиди кор ҳама маълумотора метим. рақамот дар рӯи экран. духтаро офис омадам. нигоҳ кунед, гулои ман ҳамаш пажмурда шудай. баъд короче як кас ман так комментария нависед: дигар стол дорум. гуфта ҳар рӯз столта нишон медиҳӣ? хонара гуфта ҳар рӯз, ҳар соат, ҳар минут. барои ки анам хеле стол худат надорӣ. бар қасди ҳамин ту нишон додистам. ҳамин одамо хеле одам бошанд фикр мекунанд ки барои ҳаваё нишон додистам ки бине ман дорум шумо надоред. не, бине чӣ хел одам зебогӣ ташкил мекунад. барои ҳамин маҷбурӣ худ тамошо кардан як 20 видео дигар барои стол мешавад. вале мебел мекунам як 40 видео дигар бораи мебел, бораи ҳар як техникаи нав 40таи дигар видео. так что маҷбурӣ ки тамошо кунӣ, маҷбурӣ тамошо мекунӣ. ана маха дӯсто, офис омадам. нигоҳ кунем, мо бор почти надорем, ҳечи мо қариб ки надорем. ана баъд ин рӯз саҳар видео баромадаги, ин видео уже бегаҳ меброяд. духтарако нависиянд ки барф хусият акмора бине ҳавомона духтаро баъд намози ҷумъа ира бине офтоб ба дараҷаи гарма 26-27 градус. ман ҳолиам таи як қитаи паплинам. ана одамо хай талабао костюм пӯшидагиам, барои ки ё саҳар меброянд, а так ҳаво гарма дӯсто, беҳад гарм. дар автосалони мо чӣ мошинои нав омадиянд. ин мошинчаи майдака ҳеч кан нахардай, бмв ҳеч кан нахардай, газ 24 ҳолиам истодай. ана боине хеле тойота омадай, некси омадай, лексус омадай. ана маха дӯстои азиз, 1 солу 1 моҳ шуд ки очаи бентен омадания нақомаш трезашӯӣ. вале бо бинависе чӣ мемори худат бишӯ? не, ман намешавам. ман не создана барои трезашӯӣ. ман создана ки кори атомира шумода ёд диҳам. ҳар як кас дар зиндагӣ функсияи худша дорад. функсияи ман атомира ёд додан. вай не глора ози алиш кардан, шкафа тоза кардан. хай наде аз ҷои мо хеб камтарак бардакай. борои атомияй. ана ай бор овардан дар кор. мо бор заказ кардагим бояд биёяд. буна тифал мо мондай. хулоса ана маха дӯстои азиз. дӯстои азиз, удаф дила роӣ кардим ки бираам хеле бахар биёр гуфтум. овардай не кор намекуна. ҳозир бор роиш кардим мекунам ки бира бугу ки бисанҷи баъмада бути хабка омад. санҷи? насанҷиде? нагуфти ки ту чизои фалшиви дорӣ? мети кор намекуна. изум мекаша буга. аҳа, зурши тозаш ки клиент омадастай. ман гуфтам ки рӯзи ҷумъа мо кор данесе. гуфтам ман уборка кунам, камтар обстановкаро дигар кунам. ҳамёзи занг зад. дӯстои азиз, як кас навистай ки тозон банкрот шудми.
نوشتم که از دهنت شمال برد رنگ لفظ خودش کی نه توزون بانگرو نشده سپانسری عزیزی مهربانی من اومد در آید دخترها بعد دوام میدیم کارش دخترها مشموده درباره توزون گفت زده استردم که سپانسری من اومد خلاصه همون آدم تا که توزون بانگرو شد نه наоборот توزون ناو زیناهاش گذاشته است من برای چی زیاد توزون رکلام نمیکنم برای که حالی ما یگان چیزی در نرسیدیم که بر رکلام رسیده باشیم ده همین اتمی هم خیلی تا شویره پول نگرفت ما رکلام خیلی افکتیو نمیکردیم بخاطر که هیچ پول نگرفته بود انا توزوندن ناو آدمو در زینه حج رسیدگم همین نویبر در حج میروم فهمیدی نویبر در حج میروم انا او وقت ما رکلام میکنیم ای تلفن تلویزیون کورپاچه کرای رکلام نداره رکلام باید وقتش وقتی действительно ефект باشه من میتونم دروغ رکلام کنم توزون любой کس در پیش любой ماشین نه ایسو ماشین شید لیکن شما میدونه که من رکلام دروغ نمیکنم من چیزی که ریال هست همون را میکنم به همین خاطر دوستای عزیز اینو میجا ویدا بزیب کدسته ها اینمی چیز فروشک چخول فروشک روی به همین خاطر دوستای عزیز توزون دوام داره نوارد صفی دخترکای توزون 700 کس شدگی وقتی من شرکت رویا خازو که در کار در اومده بودم شرکت علاقه 11 ماه با فکرم کار کرده بود از اوش دیده 800 900 تبدانده ما باشیم چی مارت اپریل مای یون ایول آگوست سپتامبر نوامبر ما زیاده 6 ماه کار کردگیم یکی از ما علاقه 700 کس هم так что докторако не расслабляйтесь гуфтямо даво ой я мегу шефу шаид автобус таман кадистай خلاصه توزون کار هست میتونه توزون در بیای کار کنین کارش به حد آسانه همگی یک بار خرید میکنی تمام این همچون یک کپیلکه ده گویا که شما کپیلکه ده پول جمع کردستی انا میخواد دخترکو دوستای عزیز زیباگی در خانه ما عموما در کار نیست ای کار میام میره بگیرچه در پشت اینجا موندنه باش ما مرا میگه که وزت 10 بار نشون میتی уже وزای مرا پشت تلویزیون دفع کردیم انا هم یورا نمی فرخشوگی سحر فقط مخش پس کنه میره این را چیزش بر اومده تماشا کنید دخترکو چیه این نامش ای بچه ها با پیش ایکو همه را بایش بر اومده گفتهاش تماشا کنید دخترکو انا وزی اوقات میکنیم ای پای کارباری زندگی ای کارمانیم با ای پای کارباری زندگی مانتاژ обучение خلاصه خیلی همه در خیر دوستای عزیز تا پگه